Kasla na di nasiputang taday ni Nakakwa. Kakadwa ka barangay Kalsine. O, dito nga pyesa po. Pyesa na iti. Kakadwa nga barangay Kalsine na nga sangsangpe. Ada nakitang tatay kita. Bas. Oh, para kanya tayo to ya po. Itantay man na po no sino dapat ka nito yen. Aga, i-mute mo lang.